Tribunal Constitucional Huasikamachik Marianela Ledesma Narváez tukuykusqa kay wakichiyta Justicia Constitucional en el Bicentenario nisqa sutiyuqta. Kaypim yachapasqaku hatun yachay wasimanta tukuyninpi tarikuqkuna, tukuruqkuna, hinallataq derechopi bachilleres nisqanchik suyunchikpi hayllas hatun yachay wasikunamanta. Kay wakichiy yachapaqkunaman hinallataq anchata riqsiykusqa yachayninkuna hinallataq hamutayninkuna juntaykachisqankurayku ña hatun yachay wasinkunapi yachasqankuta kunanri llamkayman churaspanku llapa asesores jurisdiccionales nisqakunawan paykunam kay ñawpariq programa de extensión nisqa wakichiyta yacharisqaku. Kay tukupaynin raymi chaypim riqsiykusqaku ñawpaqpi atipaqta. Paymi Wendy Palacios Alfaro, hatun yachay wasi Universidad Nacional Trujillomanta. Hinallataq iskay patapi atiparqun Stephanie León Rodríguez. Paymi Universidad Pontificia Católica del Perú hatun yachay wasimanta. Wakin hanchis yachaqkunam diplomanta chaskiykusqaku kay wakichiyman yaykusqankurayku.